شارع رضوان و ارنزه 1728 رضوان و ارنز هدفن ارنز یعنی ارنزا شیخا جی گندکی ازدیان ایگلکی مزنا لگند ارنز شیخین ملک شیخسن دمینن و نتنه شیخ لارنز دمینن پیر و مریجی لی دمینن ارنز بدوراهی 3.6 کیلومتر کوی جور رضوانه آوک جه ارنز دهرک سرچمی رضوانه لسر آوا ارنز 7 آش هنه ارنز پشتا رضوانه گنده ارنز جبو رضوانه وکی گنده کی استراتژیکه اگر دملی حسکری دا مروف خواز به یک سر ایریش رضوانه بکی دوی مروف دسپکی ایریشی سر ارنزه بکی یعنی دوی مروف ده همان وقتی دا ایریشی هر دوکا بکی جبر لارنزه جی هزک ازیدی آد دینامیک هیا کنیار یک سر ایریش به سر رضوانه ازیدی کارن جه ارنزه خبردن و جه پشت وال نیار بخن دوست جی و دجمن جی هر که زانه کو رضوان و ارنز بی هف نابن ناو ارنزه به زمان ترکی بیش پناره و گریدای بشیری باطمانه بری که حساب جبوج کلا رمیل ببی راست هر دو هفسروی حدلا و نوری جیر دبیجن نچاشر ام دترسن تشتک بتواره و اف گوتنیوان بستران ورته گوتن حدلای دگوت حساب رونی هانا نکا تب خبر صوفی مالا و فقی بر آوا بولتا نکا ورا توی نچه شر ازید خانه شر گشحمه گیرو ایگان میرو مچوی مالا شیخا و کلش چلو شر ازید خانه نحنکا حساب جبو بیا هفسرین خوناکه دی داویا بهارا سالا 1728 دا حسکرکی مازن بسرکشی حساب جبو تاوی هندک عربین جدشتا رمیل هات و بریدا جهر گندکی کردا خورد و زلامین جهاتی بخور راکرن و هات بری خدا جزیره و پاش بری خدا ولات خالتا لسری دو آوه جهه کو آوا رضوانه و آوا دیجده دبن یک لنیزی گندن جم سارک خندوق و ملکه ده هیوا گلانه ده لآویدان و درباسی ولات خالتا بون وقت حسکر درباسی رخیدنی آوید به حساب امر ده حسکری خو و بیجوان هر حسکرکی جوا کویرکی هندکی مزن بینن و باویجن سر هف بر وکی کومک کویرا یعنی وکی شکیرکی چه ببه و وقت ام جه شر وگریان ام دیسا ریجن کویرکی جوان کویرا و جه سر کومک کویرا باویجن دین نزیکی وان تا ام زانبن چقاس جما ساخ وگریانا و چقاس جما هاتنا کشتن ور خویا دکه کو حساب تن خوازه هره پای تخت ولات خالتا رضوان خراب که داگر بکه و بکه بن دست شیخ قاسم تیلانی و خوازه پاش تا دیسا وگره ولات خو دشتار میله ام مالک جگوتنه نوریجی کو دنگ بیجا بستراندن لحف آنیا و بکلام گوتنا بنویسن نوری دبیجه حدلای دلی منی به هیلا هیلا دراب سری خو بشوی و پور خو برده تیل به تیلا حتانی حساب جبو اپی لاوکا وگره جه سفره سر ایزید خانه جه شر سر ارانزا شیخا بفتلی وری مالی امی هیجا خوشیر بکن بر مال یکا نوح لیلا بله چافکانی کلام دنگ بیش امین حمدونی خبر هات و گها قصر رضوانه پایتخت ولات خالتا کو حسکرکی حساب جبو آوا مازن درباس کریا کتی ناوا آخا ولات خالتا و بری خدای رخی ارانزه و مصرجه یعنی قرطلانه جم شیخ قاسم تیلانی شیخ اسلام و اواوی بین شر ولات خالتا وی بین شر قصر رضوانه میرزک زازا میره ولات خالتا بو میره ولات خالتا بانگ لملات کر کو تاوی حسکرین خو ببن و
بگشتی لبرخوا بدن. ناوی هندک مرخاسین ازدیا کو دوی دمه دا بناو و دنگ و تاوی وی شاره کو بقاومه دبن اون. یک میرزک زازا جخوا میرزک مزنه قصر ردوانه میرزک زازا جئلا قزلیا میرزک زازا نه تنه مزن بوجبونا قرار و فرمانه بده او بخواجی تاوی شراند به و تاوی شر ببه. ددو کلش چلو باوی محمد و مسته سوار کافر کلو ناوی هسپوی کافر کلو پشتی میرزک زازا کلش چلویا کلش جگونده گیره چلویا و کلش مزنه حسکریا. ناوبرا ردوان و گونده گیره چلو 5 حتی 8 کیلومتر هنه. گیره چلو که ناوبرا ردوان و دلا. دو هفسر کلش هنه. هفسر کلش یایه که قشما گلحویا و جو کلش و قشم زاروک تونه. جو قشم زاروک چه نابه. ناوی هفسر کلش یا دوی جو گلیا. و دو کرک که ناوبرا 5 سال حتی 10 سالی دا جو کلش و گله هنه. تنه ناوی زاروک این کلش و گله محمد و مسته تنزانی. لیچه به وکی دنجی زاروک جوان هبن. سه شیخ مچه شیخ عیسی باوی فارس آپه گارس سواره چیچکی به اصل خواه جگونده خوشانه مچه مالا شیخا چوکه 7 برایا. دناف ازدیان دا 3 طبقه شیخا هنه شمسانی، آدانی و قاطانی. شیخ مچه جو طبقه شمسانیه. دوار حسکری دا پشتی کلش چلو شیخ مچه برپرسا. 4 گشحمه گیرو قزلی. 5 ایگان میرو باوی حلی سوار بریوانه یا جو سوار بوزه. ایگان میرو پیر بو جو پیر اورمخال آیا لردوان دمینه. حسبا ایگان مهینا و ناوی بریوانا لیجبر حسبا ایگان برنگ خوبوزا گلک جاران جرته گوتن بوزه یعنی سوار بوزه. 6 حلیه گلحو جگونده قماروا حلیه گلحو برای هفسرا کلش چلویا ددویا قشمه برای قشمه. 7 عرفوی قزلی. 8 سعدون اوسواخا جئلا خندقیا. 9 چاپان حسو. 10 فرات گرو. 11 بشار زورو مزنه هرم و ایلا نقیبیا. بشار زورو یک جوان کسی قراردایی که میرزک زازا به مزنه ولات خالت هایا. 12 قاسوی حلی جمالا تم میرزا بگه مزنا جباو که مالا میروه جگونده باسا ازدیا. باسا ازدیا که نابرا سرته. ارو یعنی ده جمع دیجلا و ارنزه. مالا میرو دوی دمه دا برپرس ازدیا جزیره و دردوره نه. باوی قاسو علیه تم جی یک جوان کسا اقرادایی که میرزک زازا به مزنه ولات خالت هایا. 13 شیخ حمه سیرو. 14 جندی دربو قزلی. گلک جوان مرخاسین ازدیا سرکشه یکینه سوارانا. یکینه سواری ولات خالتا جسد حسکری بکته. مرخاس و سرکش ولات خالتا نتنه اوه ناویوان هاتی نویساندنن یا جی هاتی گوتنن. حسکری ولات خالتا هندک جی لحریم خوامان و هنجی هاتن ردوان میدان شر. حسکری ازیدیا خو آماده کر و 1000 سوار به 1000 انجی پایا به سرکشی کلش چلو و مچ شیخ عیسی جردوان درکتن و بری خودان ارانزه. بدو برای میرزک زازا بو اوج به کلش وان را چو ارانزه. تونگک دان بدو باوی نازی بخور بر ارانزه. کاری بدو اوا روژه چند تونگا برده. هکال ارانزه دنگ تونگا بدو هات ردوانه او تی معنی ارانز لبر خود ده و هکا دنگ تونگا بدو نهات او جی تی معنی ازیدیا لارانز نکاری پیشیا دجمن بگری و ارانز کت دست دجمن. گنده ازدیا ارانز لجور ردوانه ده پالا یعنی ده قرمه چیه ده
و 3 حتى 5 کیلومتر ردوان دوره. ئارانس کەوێ ناڤەرا ڕدوانێ و تێلانێ، یعنی حەسکەرێ کووردا وێ دملێ ئارانزێدا بێ سەر ڕدوانێ. کو ئارانس بکەوێ چێبێ ڕدوان ژی بکەوێ. ئێزدیڤەیەکێ باش دزانن و کوڕ ژی vêyekê baş dizanin. Êzdiya ji ber vêyekê hêza xwe kir di beş, beşek mezin û xwedî tecrûbe çû aranzê pêşiya neyar û beşek jî li ridwanê ma. Li ridwanê jî 300 heskerê êzdiya îswarî û bi hezaran jî peya ji bona parastina qesra Ridwanê sekinîn. Xebera Şêx Qasîmê Têlanî û hesabê ji bo ji hev hebû. Hesker û zilamê Şêx Qasîm ji amade bûn û ketin tevgerê û xwe li heskerê hesabê ji bo girt û di navbera Aranzê û Misircê de gihan hev. Rojek du roj derbas bû li ser banga Mîrskê Zaza 3500 zilamên xwebexş ji nav milet tevî hêza heskerê welatê xalta bûn. Hindek Ermenî geldanî ya jî Aşûrî ku li Ridwanê diman jî tevî heskerê êzdiyan bûn. Yek ji wan kesên Mesîhî ku li Ridwanê tevî hêza êzdiyan dibe Keşîş Polo ye û Keşîş Polo şervanekî jîhatî û xwedî tecrûbê şer e. Keşîş Polo li Ridwanê wekî serkêşê şervanê Ermenî û Aşûrî ye, yanî wekî serkêşê şervanê Mesîhî ye derdikeve pêş û xwe ji bo şer amade dike. Hêza êzdiya bi giştî dibe 10,000. 6500 jê ji destpêkeva heskerin û 3500 jî zilamên xwebexşin. Di nav van 3500 kesên xwebex de hindek Ermenî û Aşûrî jî hene, bes piraniya wan êzîdîn e. Hejmara heskerê Kurda bi serkêşiya Şêx Qasîmê Têlanî û hesabê ji bo 36,000 e. 10,000 jê sware hespan e û êdin jî peyan e. Şêx Qasîmê Têlanî û hesabê ji bo xwazin dawiya êzdiyan li welatê xalta bînin. Heskerê wan beşek jê tam heskerê xwedî perwarda û tecrûbe ye û beşek jê gundîn e. Ew gundî jî tevî bangewaziya Şêx Qasîmê Têlanî bûne. Ev hesker û miletê Kurd ku komî serhev bûyî ji derdora Bitlis, Sîrt, Cîzre û deşta Rimêlê ne. Ev hesker û gundiyên bi Şêx Qasîmê Têlanî Şêxê Îslamê û bi hesabê ji bo re piraniya wan Kurd bûn û hindek jê jî Ereb in. Ti helaqê dewleta Osmaniya ya Tirkan bi vê fermanê re tune ye. Tirk ji wê paşê şerê giranbînî ser welatê xalta. Ev şer û ferman Kurda aniye ser êzdiya û hindek Ereb jî bi hesab re hatine arî Kurdan. û bi navê Îslamiyetê ev ferman li êzdiyan rabûye. Çekên şer pêwerêkirin Rim, Martal û Şûr in. Qarabîn û tivin jî hebûn, bes kêm bûn. Lê fîşekê wan ne ê febrîqê ne. Bi destan barût û risasa fîşeka çê dikirin. Ji ber vêyekê tesîla tiving û qarabîna di vî şerî de nebû. Şerê giran wê bi Rim û Şûran werêkirin. Ji xwe heskerê swar rola xwe di şer de mastira bêtir e. Çekên di destê Kurdan de heyî di destên êzdiyan jî de hebûn. Tenê zirxê hesabê ji bo û kumê wî zirxgirî heye. Ev ferq di navbera teknîka şer ya Kurda û êzdiyan de heye. Rim û Şûr di zirxê hesabê ji bo re derbas nabin. Ev jî tenê yek zirx e. Hejmara heskerê Kurda 36,000 in, ji wan 10,000 jê swar in û 26,000 jî peyan e. Hejmara heskerê êzdiya 10,000 in, ji wan zêdeyî 1500 jê swar in û nêzî 8500 jî peyan e. Piştî heskerê hesab av derbas kir û ket nava axa welatê xalta rojek derbas bû û heskerê hesabê ji bo û Şêx Qasîmê Têlanî jî navbera Qurtalan û Aranzê de bûn rast. Kurdan xwe kir sê beş û gundê êzdiya ku ket ber wan komkujî pêk anîn û gund şewitandin. Beşa yekê bi serkêşiya hesabê ji bo berê xwe da Aranzê. Beşa didwa bi serkêşiya Şêx Qasîmê Têlanî çû ser Ridwanê û bi rê de berdewam ket gunda milet kuşt û mal şewitandin.
و بەشە سسێ bi serkêşiya mihê û cihê berdewam ket gundê êziyan û komkujî pêk anî û gund dişewitandin. Mihê û cihê birazî hesabê cibûna. Welatê Xalta jî hêza xwe î hezkerî kiribû du beş. Beşek jê bi serkêşiya Mîrskê Zaza li Redwanê mabû û beşa didûyê bi serkêşiya Keleşê Çelo û Miçê Şêx Îsa çûbûn Aranzê û ji Aranzê jî berê xwedan hezkerê hesabê cibû. Birêda Keleş û Miçê Şêx Îsa şêwra xwe kirin. Şêx Miçê got ez ê herim pêşiya hezkerê giran ku berê xwe didê Aranzê û ez ê parastina Aranzê bikim û tu jî her miletê ji gundan diravê rizgar bike û bîn Aranzê. Keleşê Çelo got na Miçê pêşiya hezkerê giran û parastina Aranzê erkê min e ku ez bi erkê xwe ve ranebim. Milet wê paşê bêje kurê Çelo parastina Aranzê hêla û çû mêrxasiya xwe şanî keçik û jina da. Tê herê milet xelaskê û ez ê pêşiya hesabê cibû bigirim û nahêlim ew bikeve Aranzê. Belê Keleşê Çelo û Miçê Şêx Îsa hêza xwe kirin du beş û bi vî rengî hezkerê êziya jî bû sê beş. Hezkerê hesab berê xwe dabû Aranzê. Hezkerê êziya bi serkêşiya Keleşê Çelo çû pêşiya wan û şer li jorê Aranzê di navbera Êzîdî û Kurdan da qewimî. Şêx Miçê jî hêzek baş bi xwe rakir û çû bi hawara miletê ji gundan ku ji ber hezkerê Kurdan direviya, miletê xwe ji komkujiyê rizgar dikir, berê xwe dida Aranzê, şer di navbera hezkerê Şêx Miçê û mihê û cihê jî da qewimî. Hezkerê Şêx Qasimê Têlanî Şêxê Îslamê ji xwe berda jêr û paşê çem û çemxwe hilda navenda welatê Xalta Redwanê û şer li ber Redwanê jî di navbera Êzîdî û Kurdan da qewimî. Di sê cihan da şer di navbera Êzidiya û Kurdan da qewimî, şerê giran. Wextê berê şer diqewimî, jina li gorî qewmandina şer rewşa heyî digotin û wesfê cesaretê hegît û mêrxasan didan. Paşê dengbêja li gorî wan gotina û li gorî rastiya qewmandina şer kilamê şer digotin, em parçeyek ji strana şerê Aranzê û Redwanê ji werbêjin. Rindê digot Aranza Şêxa bişewitê bi darê te re, Aranza Xopan bişewitê bi darê te re. Em ê bala xwedinê li Aranza Şêxa li Redwana bavê temo bû hawar qîr û gazî. Rindê digot hesabê cibû hatiye ji kela Rimêlê, tevlî koma şêxên Ereban û hezkerê Eynikê, Eyndarê, Eynkêfê û Eynbaranê û çi qas feqa û sofiyên ber ava bota hene, teva anîne bixware. Şerekî giran du roj û du şevan dewam kir. Şerekî giran di navbera hezkerê Keleşê Çelo û hesabê cibû da qewimî. Ji her du tarafa jî gelek hatin kuştin. Keleş û hesab gelek caran hatin hemberî hev, hesab nikarî Keleş bikuje. Keleş jî gelek rim û şûran li hesab didê. Lê hesab ne tê kuştin û ne jî birîndar dibe ji ber î zirxgiriya. Hezkerê hesabê cibû dora Aranzê girt. Lê êziya pêşiya wan girt û nahêlin bikeve Aranzê. Rojê serê çend demjimêra dengê tifinga bedo ji Aranzê tê. Bi vî rengî Redwan jî zanê ku Aranz li ber xwe didê. Beşa didûyê wextê roja destpêkê hezkerê Şêx Qasimê Têlanî hat Redwanê, Mîrskê Zaza gazî Şêx Qasim kir û got serê hezkerê te ji bo me wekî serê pîvazan e. Mîrskê Zaza mezinê welatê Xalta û Bişarê Zoro mezinê herêm û êla Niqîbiya li Redwanê serkêşiya hezkerê êziyan dikirin û Keşîşpoloyê Ermenî bi xwe jî li kêlek Mîrskê Zaza di pêş de şer dikir. Roja destpêkê ku li ber Redwanê şer qewmiya ji Kurdan gelek tên kuştin û ji êziyan kêm kes jiyana xwe ji dest didin. Li Redwanê di roja didûyê de şerekî gelek giran qewmî. Wextê hezkerê Şêx Qasim hicûm bir ser Redwanê,
حسکری ازدیا نهش حسکری کردان بکوی ردوانه و درب گران لحسکری کردان خستن. ازدیا هجوما کردا اشکاند و حسکری وان قلباندن آوا جمع ازید خانه یعنی جمع ردوانه. میرسکی زازا مازنه ازدیان ولات خالتا گازی شیخ قاسم تلانی مازنه کردا کر و گود ما هزار سوارت دان بر رمان. بله بشاد دوا یا حسکری کردا کو شیخ قاسم جر سرکشی دکر در روژا سیدا جردوان وکشیا و چو ارانز جم حساب جبو. بشا سسیا محی و جهی کرد چند روژا کتن گندا ملاد دکشتن و مال لشاوتاندن. بشک جه حسکری ازدیا به سرکشیا شیخ مچه یعنی مچه شیخ عیسا جی شریوان دکر و ملات رزگار دکر و نقل ارانز و ردوان دکر. افکار شیخ مچه ای هری زحمت بو جبر هم شر دکر و هم جی ملات رزگار دکر. پشتی چند روژا محی و جهی جی هزا خو آنین ارانزه. لأرانزه شرکی گلکی گراند قومه. کردا دی گلک ملاندا ایریش ارانزه کرن. ازیدیا جی بگلک خطا خندک کلان و کتن خندکا کتن چنبرا و شر خوا کرن. کردا نکاری بکوین ناوا ارانزه و پشتی 4-5 روژا کرد هندکی سس بون و دوجه ایریش گشتی لسر ناوا ارانزه بردان و خبردان میدانا مخره بر بنیا ارانزه و دو میدان دا هدی شر بردوام کرن. مخر به دبوکا زمان ازین ولات خالتا تی محنا میدان. میرسکی زازا نزانی نه تواهی هزا خوش ردوانه ببه ارانزه میدانا شر و نجی لردوانه بسکنه و د شیوری. جبر چه بیا کردا و ترکا دناف هفده بی و ترک جی ایریش جمله دیار بکر و بین سر ردوانه. کشیش بولو دبیجه میرسکی زازا نها بسکنا تواهی هزا خونه با ارانزه. چه بی دجمن جارک دن ایریشی ناوندار ردوانه بکه. میرسکی زازا قرارا خود ده هزا خود توا نابه ارانزه و گوه خود ده سر دنگی تونگا بدو. سر دمکه دنگی تونگا بدو باوه نازی ج ارانزه ته. او جته محنا ارانز هیجی ده دست ازدیان دیا و نکتی دست کردا. شر توا کت ارانزه. اگر ارانز بکوه کرد و مورالاکی مازن بگرن و شر و بردوام بکه حتانی کرد بکن ارمان جاخو. گوتنک جیا کلش چلو یاوی دمید ناوا شر ارانزه دا گوتی اوا. از صندوقم به تاوسی ملک نافشیرین. از بکم ایرو هر هفت آشه لسر آوا ارانزه. لبر خوینا صوفی مالا افاق مسلمانا بگرن. باشه لسر و قوماندن و گوتنا کلش چلو دنگ بیش کلامه به وی رنگی دسترینن. ازه به حافا ارانزا شیخا کتم به دار چاما. رماد دسته کلش چلو دا 24 موبکا. گلک شاده کلش چلو باوه محمد و مستحنا لوی دنیای. او دبیجه از صندوقم به تاوسی ملک نافشیرین. ازه بکم ایرو هر هفت آشه لسر آوا ارانزه لبر خوینا صوفی و مال مسلمانا بگرن. لبر ارانزه لمیدانه دو هیس شر هفودن دکن. هر جار یکینک بسواری شر دکن و یکینه دنجی بین ودانا خود دکن. جار ناجی گلک یکینه لمیدان جودا بس تواجی لارانزه ده همان وقتی دا شر دکن. پشتی روژا پینجه هدی یکینه ازدیا ای وستیای دهاتن ردوان خو دویساندن و یکینه ویسه هایجی چون ارانزه شر دکرن. اف جبو ازدیا درفتک باش بو. کلش چلو ازیدی و حساب جبو کرد. جی درکتن میدانا میرا هر دو جی درجه بلنده سرکش بون. حساب جبو سوار درویش زرخگیری بو. ناوه حساب جبو درویشا. لسریوی جی کمه زرخگیری هبو. کلش چلو سوار کافر کلو ای بی زرخ بو.
ناوی هسپی کلش چلو کافر کلویا بسواری درکتن همبری هف برم و شورا شر دکرن ام کارن بیجن حساب مرخص نای حسابی جبر ای زرخکری بو دویا حسابی جبو زرخ خودینه جبر زرخ کلش چلو نبو جبر وی که حسابی جبو ناکوید درجه مرخصا کلش گلک جاران هم رم و هم جی شور لحساب دده تشتک به حساب نای جبر ای زرخکری بو و حچی حسابا ویجی نکاری نه کلش بکوجه و نه جی بریندار بکی حساب جبو و مچه شیخ عیسا جی هاتن هم بری هف مچه شیخ عیسا جی نکاری حساب بکوجه جبر ای زرخکری بو و حساب جی نکاری شیخ مچه بکوجه روش و شف در باز دبن حسکرن جی جانا شار دکن و جانا جی استراحتا خود دکن بروش هندک یکینه و درکبن هم بری هف و شار بکن اوی بسکن پاشه هندک یکینه دن و بین هم بری هف پر جاران بسواریت ان هم بری هف لی جار ناجی باید ان هم بری هف و شار دکن حساب گلک اگیتن ازدیان جانگوری کرن تشتک بو بخوا ندهات جبر ای زرخکری بو جبر وی که دما حساب خو جبو شر آماده دکر کلش چلو جی خو آماده دکر جبر کلش چلو ای جهاتی بو و دچو همبری حساب جبو و ندهشت حساب گلک مرخاسن ازدیا جانگوری بکی جهك هيا جيرد بيجن حرد قهوه و لبر ارانزيا دروجة حفته دا يكيناك ازيديا بالسركيشيا مچه شيخيسا و يكينا كردا بالسركيشيا محي و جحي هاتن همبري هف يكينا كردا پرانياوان خالو خوارزي آپو برازيا هفو دنبون پرانيا حسكري دوه يكينه دا جدشتا رميلي هاتبون اف هفتيك جي دناوا شار دابون و باطلی وستیای بون حسکر ازدیا جی هدی خوال رضوان ویساندن و هف دگوهارتن لحرد قحوه لهف دان ازدیا درب جوان استان و کیسا خوالوان آنین ازدیا لوی میدانه هفته جو کردان کشت و مچه شیخ عیسا به دستین خوشی محی و جحی کشتن مچه شیخ عیسا گازی آگیتو مرخاسن ازید خانه کر و گوت هول هولا طاوسی ملکا ملوی میدان هفته تمام کریا من به دستین خو کشتیا محی و جحی من کشتیا خال و خوارزی آب و برازی هلبت لسروی مرخاسیا مچه شیخ عیسا جی دناف کلاما شار ارانزی دا قالاوی تی کرن دناف کلام دا بوی رنگی تی قال کرن ازی بحافا ارانزا شیخا کتم بدار طرا من دیت برک سواره ازدیا سوارن لحسبین بوزی سای کمی واند دوی واندا شوری واند دستی واندا رود و تازی گلک شهده مچه مالا شیخ عیسا هنه لوی دنیای اوی بسی دنگا گازی دکر لگرگری ازید خانه بالطاوسی ملک ناف شیرین ما هفته تمام کریا من به دستین خو کشتیا محی و جحی خال و خوارزه آب و برازی هدی طاقتا کردان نما ایریشن چتین ببن سر ازدیا جی او یک فهم کر هدی سردستیا پسیکولوژیک که دست ازدیا تن دوی چارک جه حساب جبو و زرخویر به دین شر کت روژا دهی لردوانه مزنه ولات خالتا درکت سربانه قصر و دید کو ایگانه میرو وی مهینا خوا دناف حردکی گنم داد چیرینه میرزی گوت پایای خوا که هست به من حاضر کن میرسکی زازا تاوی چند خلام خوا چو جم ایگانه میرو پیر اورما خالایا او جمیر خاصه کی بناب و دنگ جوالات خالتایا پیر ایگانه میرو باوه حلی و سوار بریوانیا میرسکی زازا روژا تب خیر ایگانه میرو خیر سرچاوا میرزک زازا پسمام اوا 10 روژن لسر ما شر و فرمانا مانا تجی مرخصه کی ازدیانی چما تو نار شر گلک اگیدین ازدیا دبن سردایی ایگانه میرو
میرزکو بخودت زانه دایکا زاروکان امر خودی کری زارو به هیویا من ونا هکا تشتک به من هات زاروی چکن میرزک هکا خودی نکی تشتک به تهات از زاروک انت بم جمع خوا و از وان وکی زاروی خوا خودی کم زاروک انت و شریک عاش رضوان بن حتانی بزوجن و ببن خودی مال میرزک زازا افسوس دا ایگان میروج گود کمکی سواران حاضر بکن سبیزو امی هرن ارانزه باشه ایگان خوش شر حاضر کر بروجادن ایگان میرو لبریوان سوار بو و تاوی کمک سوارا بری خدا ارانزه کمک سواره ازدیاج ارانزه دهات رضوان جبونا کخوا روژه که ویسینن و برده راستی کما ایگان میرو هاتن ایگان میرو جوان را گوت روش چاوانا وان جی گوت ما به حساب جوان کشتیا لی پرسکریک حساب جبوا جبر ازرخ کریا تشتک بوی نای ویجی گلک مرخاسین ازدیا جانگوری کریا ایگان میرو گوت دا اونجی وگرن ایرو ویساندن و استراحت تنا ایگان میرو گوت اصون دخم bayraqa êzî heka xwedê heka siltan êzî îro bi me rasthelîne em ê bikin ku îro her heft aşê aranzê li ber xwîna reş bigerin êganê mêro çend swar şandin Rêdwanê ji bona ku ji Mîrskê Zaza re bêjin yekîna ku hatî xwe veysînê dîsa vegeriya aranzê piştî ev çend swar gihan Rêdwanê û gotin koma ji bo istirahetê hatî dîsa bi êgan re vegeriya aranzê Mîrskê Zaza rabû emir da ku tevahî hêza li Rêdwanê dimînê xwe hazir bike û got em jî wê herin aranzê êganê mêro tevî komê giha aranzê nêzî hêza êzdiyan bû keleşê çelo got ev ê ha ne bavê helî pîr êgana hindek hezkerê êzdiyan bersiv dan û gotin belê bi Xwedê ew bi xwe ya êganê mêro hat û got roja we bixêr keleşê çelo pîr dûrî ocaxa te di ne ser çavê min hatî êganê mêro çima keleşê çelo ava 10 roj in em di şer de ne çima heta niha tu nehatî êganê mêro sedema zû nehatina xwe jê re got û son bi bayraqa êzî xwar û got ya îro ji me ya û yan ji wan e û paşê rewşa şer ji keleş pirsiya keleşê çelo got hesabê ji bo îzirx kiriye min gelek caran rim lêdan min gelek caran şûr lêdan çingênî jê dihat îzirx kiriye tiştek bi hesab nayê û şûrê min jî xwar nabe tiştek bi şûrê min jî nayê êganê mêro ê te hespê wî dibin de bide herdê û te paşê hesab bikuşte keleşê çelo bavê helî xwezî te ev negota êganê mêro çima keleşê çelo min got hespê hesab ê xurt e belkî ez hesab bikujim û derwêj ji xwar bihêlim derwêj navê hespê hesabê ciwa êganê mêro xwedêş te razî hesab ew qas gundê me şawitandine û ew qas miletê me kuştiye tu hêjî timaya hespê wî dikê keleşê çelo ê bi Xwedê min got belkî ev hespê bi min bimîne û ez paşê bi vê hespî ser gundê wan dagirim ê ku bi hesab û şêqasmê têlanê re hatine êganê mêro ez ê carekê derkevim meydanê ez ê jêhatbûn zîrekbûna hesab biceribînim û cara duan ez ê xwe bavêjim ser hespê wî û ez ê xwe û wî teva ji ser hespê ve bavêjim xwarê keleşê çelo got xweş fikir e her du hêza xwe amade kiribûn wê kom bi kom derkevin hemberî hev êganê mêro êzîdî û hesabê ji bo Kurd di roja şer ya 11 de
ایگان میرو و حساب جبو جارا دست پی که تاوی کمکی درکتن همبری هف بسواری هبودن برن و آنین کسی نکاری ایدن. ایگان جهاد بونا حساب فهم کر. جارا ددوان ایگان میرو و حساب جبو تاوی کمک سواران هاتن همبری هف. ایگان میرو خواکی سست داخویا کرن. و کما ازدیا حسبین خو بر به حسکری ازدیان و دان بزاندنه. حساب تاوی کما خو دان پای کما ازدیا بری کما ازدیا نزی هزا ازدیانیا گشتی ببی لکما حساب وگریان و کتن ناف هف. حساب رم آوید ایگان پلوانکا خوش رما حساب خلاص کر. ایگان لحساب فتلی و بجارك ركت بشت حساب. ایگان خو آوید سر حسب حساب و خو تاوی حساب جو حسب وی آوید خواره. ایگان میرو حساب جبو بریندار کر و شور دانی سر قرقاوی و او هسیر گرد. خبره کلش چلو جو پلان ایگان هبو زوکا تاوی کمک حسکر لدورا ایگان حاضر بون. حسکری کردان یدی هاو کارین حساب جو دست ایزیان رزگار بکن. ایگان مفتا زنجیرا زرخ حساب وکر و جد دانی خواری و کمیوجی سریوی کر. حساب جبو هات لاولاوی و گوت هکا اون من نکوژن حتی اون به بس از مال دنیای بدموا. کلش چلو ام حساب بکوژن یا ام ببن جم میرزک. ایگان میرو گوت هکا اصل از بم ام حساب ده جهدا بکوژن. دوی ناوی دا میرزک زازا جی تاوی یکی نایکی گها آرانزه. بری میرزک زازا بکی جم وان کلش چلو ازندا ایگان و هدی ایگان میرو حساب جبو کشت. کرد وان دادکن و هدی پاشتا درون. ده ستراندنا کلاما شر آرانزه دا دنگ بیش بوان گوتنا قالا میر خاصیا پیر ایگان میرو دکن. ازه به حفا آرانزا شیخا کتم به تپایا. گلک شهاده ایگان میرو باوی حالی هنا لوی دنیای. او دبیجه من در بگدانیا حساب جبو. من سریوی کریا 4 پرچه. من به دست خو هلانیا حیفا هسیر دلا وان زاروک کال و بوک سالیا. بله بشتی مازنه هزا کرده حساب جبو تکشتن و هزاوان پاشتا درغن حسکری ازدیاج زانه کچاوین ترسه کتی سر حسکری کرده و بگشتی ایریشیوان دکن و گلک جو کرده ده پاشوگاره ده دکوژن. بله انجام وی شری زیده 15,000 جو کردان تین کشتن. جی خیلی ملت ازدی کودگوندان ده هاتی جانگوری کرن جی حسکری ازدیان جی 1900 دبن سردایی. دناوان گلک سرکش شروان ازدیان میناک وکی گش همه گیرو و فرات گرو جیانا خوش دستدن. پشتی کرد پاشتا رویان و خوش دست ازدیان خلاص کرن. شیخ قاسم تیلانی قاصر خوشان جمع ازدیا و جوان داخواست کرد که طرم حسکری وان بدنوان. جبوناوان ابره و رسم اسلامیت وشیرن. ازدیا جگوت وی که جبیر بکا. قایم قتلیاما دلا و شیخوین جبیر کریا وقتی تسری ملت مجید کر و دا آوید آواتچم. وکیدن میرزکی زازا گود شیخ قاسم تیلانی سری خوخواریا. تی گنده ما شاوتینه و ملت ما به سجوبه صدم دو کجه و نهاج خوازه امطرم حسکری بدنه. بشک کم جه حسکری به حساب جبورا هاتبو خو خلاص کر و وگریا دشتا رمیلی. هر دو حفصر حساب جبو آگاهدار بون کو زلاموان هاتی کشتن. حدلا و نوره هر دو حفصر حساب جبو یا خود دکن یک و دبیجن. ام هر دوی هرن ببن حفصروی ایکو حساب کشتیا. حدلا و نوره جزلام جهاتی خودی جسارت و بهیس حس دکن و خوازن هرن بویر بزوجن یکو زلام وان کشتیا. لیوه یکی به اشکرهی نابیجن هر دو دبیجن
ئەمێ هەرن ji êziyan laşê hesab daxwaz bikin û laşê bînin li goristanekî misilmana veşêrin. Hedla û Nûrê zengînin hete tibe besa. Rabin xwe kar dikin, rêzana ji xwe kirê dikin, li hespan û qantira swar bin û tên welatê xaltan. Tên navenda welatê xaltan Ridwanê bixwe. Hedla û Nûrê li qesra Ridwanê dibin mêvan û Mîrskê Zaza qedirê wan baş digire. Hedla û Nûrê dibêjin ka kê hesab kuştiya ber me ji xwar bibe. Mîrskê Zaza dibêje ev tişt ji cem me tune û ez bawer nakim ê ku hesab kuştî bi wer bizewicî. Hedla û Nûrê gotin wî şanî me bida belkî ew xwazibe bi me re bizewicî. Mîrskê Zaza rabêrê cem pîr êganê Meyro û jêr dibêje. Rab here bi darî wan keve û bêş ez bi wer nazewicim ta ew jî bela xwe ji me vekin. Êganê Meyro pîr dibêje ez bi darî wan nakevim û herin yekî din ji dîvla min ve bi darî wan êxin. Mîrskê Zaza rabê zilamekî din dişûne êganê Meyro de rayê Hedla û Nûrê dike. Hedla û Nûrê li dora zilam diçin û tên. Bala xwe baş didin wî zilamê û dibêjin hûn nikarin me bixapînin, nevî zilamê me hesab kuştiye. Hedla û Nûrê dibêjin heta hûn ê hesab kuştî şanî me nedin, em ji Ridwanê naçin. Mîrskê Zaza rabê dîsa bi êganê Meyro re xeber dide û dibêje tu bi wan re bizewicî û yan jî nezewicî, serê min ji vê yekê naêşe. Lê divê tu bi miqabilî wan her du hermete kevî, ji bona dilê wan rehet bibe û paşê bela xwe ji me vekin. Êganê Meyro jî rabê tê darî wan kevê. Hedla û Nûrê li bejna êganê Meyro dinerin û carekê li dorayî fitilin û paşê dibêjin: Rast e, ev zilam îjê hatiye wî hesab kuştiye. Hedla û Nûrê dibêjin êganê Meyro tu me ji xwar bibe em her du bi ter bizewicin. Pîr êganê Meyro dibêje: Na, ez we ji xwar nabim û ez bi wer nazewicim. û paşê Hedla û Nûrê vegerhin deşta Rimêlê. Piştî vî şerî nav û dengê Mîrskê Zaza welatê xalta di herême de deng veda. Welatê xalta herêmek serbixwe ye û heta niha yek quruş ya jî baş vergî nedayê Osmaniya yanî nedayê Tirka. Yek dijminê êziya î herî mezin jî Osmanî ne yanî Tirk in. Ji ber Tirka heta vê tarîxê bi sed hezara êzîdî qetil kirine û bi sed hezara jî êzîdî bi zorê qulibane û êzîdî bi zorê kirine Tirk, Misilman, Ereb û Kurd. Tirka gelek herêmên êziya dagir kirine. Ji ber vê yekê tirsa Tirka gelek ji hêzbûna êziya heye. Heka welatê xalta hêjî bihêztir bibe û carek din wekî berê bi welatê Şêx û herêma Şingalê re bibe yek, dibe ku êzîdî rojekê dewletê ava bikin, ku êzîdî rojekê bibin xwedî dewlet, helbet wê êzîdî daxwaza herêmên xwe ê ku Tirkan dagir kirine jî bikin. Tirk baş dizanin ku xwediyê vê herdê î asasî êzîdî ne. Ji ber vê yekê hedefa Tirka î sereke ne tinekirina Aşûrî, Ermenî û Kurda ye. Hedefa Tirka î sereke tinekirina êzîdiya ye. Ku Tirka êzî teva quliban din kirin Misilman, hemrê Tirka hingî li rojhilata navîn dirêj dibe. Wê paşê dest bi tinekirina Aşûrî û Ermeniya bikin û herî paşê wê dest bi tinekirina Kurdan bikin. Erê êzîdî di şerê Ridwanê û Aranzê de li hemberî Kurda bi ser ketin. Lê kengî jî bê Tirk wê bên şerê welatê xalta bikin. Helbet ku Tirk rojekê bên şerê welatê xalta wê gelek Kurdên xayîn bidin pêşiya xwe. Yanî ku Kurd alî Tirka nekin, Tirk bi tena serê xwe wê nikaribin êzîdiya. Çend heyv di ser şer re derbas bûn. Heliyê Gelho
ji gundê qumar û pirsgirêkên wî di nav malbatê de derketin û rabû çû Ridwanê cem mala keleşê çelo. Ji ber xwişka Helî qeşem hevsira keleş bû. Di do hevsirê keleş hebûn. Yek ji qeşem bû, ji qeşemê zaro çêne dibûn. Ji ber vê yekê keleş hevsirek din ji xwe re anî bû û navê wê Gulê bû. Ji hevsira keleş ya didûyê jî ji Gulê zaro hebûn. Navê du zarok ji Gulê û keleş Mehmed û Mustê bûn. Piştî heliyê gelxû demekê li cem mala keleşê çeloma, Xwedê zanê Helî xwest tiştê ne li rê bike. Keleş rabû xeber ji bavê wî gelxû ra şand û got: Werin sêwelekê xwe bibin mal. Heliyê gelxû rabû dîsa hat mala xwe li gundê Qumaro. Piştî demekê keleşê çelo rabû çû Heliyê gelxû nêzî Qumaro li ber çem kuşt. Hevsira keleş ya yekê qeşemê û keleş hevbardan. Ji ber keleş birayê qeşemê kuşt û ji xwe zarok ji her duwa nebûn. Tiştekî keleş û qeşemê bi hev re nema. Hebûdin berdan û bûn dijminê hev jî.